L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS u l-Mediterranean Screen Arts Academy l-MSCA iffirmaw Memorandum of Understanding bilan li jinħoloq dipartiment fl-ITS li jfoka fuq korsi dwar il-films u l-medja għal studenti li jridu jkomplu jimirħu fil-qasam tal-films f'pajjiżna. L-iskop aħħari ta' dan il-ftehim huwa li jmexxi lil Malta lejn futur innovattiv b'teknoloġiji ġodda li jistabilixxu lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija għal produzzjonijiet tal-films. Pierre Fenech, il-kap eżekuttiv tal-ITS, stqar li bħala skola jagħtu importanza kbira lin-niċċa tat-turiżmu u bħal kif għamlu żmielu fis-settur tal-għadis, issa qed jestendu għall-industrija tal-films u joffru dawn il-korsijiet lill-istudenti futuri. Dal-agreement bħalma minn agreements oħra ma' institutions oħrajn ferjas fejn aħna nqisu li huma ta' importanza kbira għat-turiżmu se joffru opportunitajiet li dak li jkun li jixtieq jidħol f'industrija tal-films f'din id-darba li huwa s-suġġett fejn qed niffirmaw illum ikollhom il-possibilità li mhux biss jieħdu taħriġ imma jieħdu taħriġ ta' livell internazzjonali. L-MSCA toffri programmi li għatu opportunità lill-istudenti biex jesploraw il-kreattività tagħhom. Trevor Walton, co-fundatur tal-MSCA, qal li kien ta' onura lihom li jipparteċipaw fl-inizjattivi edukattivi mill-Kummissjoni tal-Films dwar il-Midja u jinsabu grati li jistgħu jipprovdu dan is-servizz f'livell nazzjonali. I think it's a wonderful sign of approval and hope for the future that we're doing something that is of value to young Maltese, people that are interested in the film industry, and for people that have not been to Malta before, but maybe our school and what we're trying to do might be a great enticement for them to come and visit this beautiful country as well as attending our school. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li kien preżenti għal dan l-iffirmar enfasizza li dan huwa tragward importanti għat-trawwim tat-talent fl-industrija tal-films f'Malta. Preżenti wkoll għal dan l-iffirmar kien hemm il-Kummissarju tal-Films, Johan Grech.